Сынарга кече бизге ортоң колуңузду көрсөтүп кеттиңиз. Бунун себеби кандай? Силер мындай жаңылыш көрүп атсыңар да, өзүмө мындай кылып сөмөйүм көргөзгөм да. Просто сөмөйүм ортоң колго караганда узунураак да ошондой көрүнүп калды силерге. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Врач-стоматолог Элдияр Жапаров стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу, тиш алуу жана башка бардык түрлөрүн сунуштайт. Жогорку сапатта эң мыкты жана ишенимдүү кызмат көрсөтөт. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 694 94 71. Эскертүү: брекет коюу арзандатуу менен 15 000 рубль. Жашыраак бала экен, буга да табылбай калды да бир жала. Бирок вообщем бир нөл болду силердики. Шайлоо болот. Мурда агитация башкача болчу эле, азыр башкача болуп кеттир. Мурда айыл майыл кыдырып үймөй кирчү эле. Азыркы талапкерлердин баары эле байлап койгон стадиондон кетип калышат экен бардык эле. 10 күндөн бери ушул стадиондо отурам. Улам келген талапкерге пата берип коюп. Үйгө бармай, жок, тамак ашты бияк алып келип берет. Үйгө кетип калсам дагы бир-эки партия илешпей калып кетип калабы деп. Жолугушу болот дегенине 1 саат болду, алигиче эч ким менен дайын жок. Булар эмит. Ассаламу алейкум аксакал. Кандайсыз? Отурасызбы? Демдигөлө, жакшы. Кел агай балам, кел. Бала чака тынч. Жакшы кудайга шүгүр, тынч. Отурабыз. Жакшы аксакал. Бергенин алып атабыз. Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Өңүң башкача, биздин айылда сендей жигит жок. Талапкерлерденсиң го дейм. Таптыңыз аксакал, таптыңыз. Мына шайлоо болуп атат. Мен ушу шайлоого биз дагы карап турбай катышалы деп атабыз. Анан эмне балам, анан эмне? Анан эми ушу катышканча сиздердин айылыңыздарга келип, аксакалдарынан алдынан өтүп, батасын алып коелу деп келдик аксакал. Сени менен кемне элден? Сен деле катышсаң болот. Эми быйыл көрөлчү деп катышып. Мejbur эмсем, сен эң бардыгынан көп ачка аласың сен. Рахмат аксакал. Эң көп болосуң сен аласың. Рахмат. Мына мен айтты дейсің. Пешенең жарық, жылдызың жанып турган бала кесін балам. Сен ең алдыда сен боласың. Рахмат. Ошондой эле болсун деп. Бери кел. Сен түндө түшүмө киргенсиң мен. Мен? Мени түндө түшүмө кирдиң. Башыңда калпак, колуңда камчы. Bir gileygen akbozatты минип алып чапар айтсын. Чапарлы жанага акбозат ак үйдүн решеткасынан ушундай секирип өтүп кирип эле түз эле спикердин кабинетинин жанына барып токтоду жаныбар. Жакшы кересиң. Болсун эми, болсун, жакшылык болсун. Жанагы чапар айткан акбозатыңын оң жак туягынан 1000 сомдук, сол жагынан 5000 сомдуктар чачырып аттыра тагы. Чачырып аткан акчадан шундай кол сунуп алайын дегенде уйгу. Ал эсиңизде. Жакшы балам. Түш жорогон адамга мынтип карматып койгон жакшы болот балам. Келем, мен да сени курга албай бир бата берип коеюн балам. Аксакал бир жакшы батаны берип койсоңуз эми. Амин. Кандайынан берейин? Батанын түрү барбы? Койсоңуз жакшы. Ушинтип настроенияны бузасыңар да? Жок, койчу, мен бир эле батаны билем. Батанын түрү болот. Оң бата, тетири бата. Койсоңуз. Ак бата, кара бата. Менде коммерческий бар. Коммерческий? Жакшы экен аксакал. Коммерческийден берейин, балам. Коммерческийден бериши аксакал. Амин. Канча сомдугунан берейин? Сеналар барбы? Баалы. Bir 5 минуттен эле бир дурдурайын, балам. Кана, амин. Көтөрөлү билекти, Кудайым берсин тилекти. Амин. Дастар конубузга береке, сени жаман көргөндөр асылып өлсүн тереке.
Allah. О, мен Алла. Рахмат ақсақал, рахмат ақсақал. Hey, keyinдағы келіп хабар алып тұрған бақылу балам. Тез-тез жолығып тұрамыз. Қаяқтан боласың өзің? Мен өзім мына базар қорғанның құлыны олым. Ақ қара жерге. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Клиника здоровья медициналык борбору заманбап стоматология кызматтарын көрсөтөт. Тиш дарылоо, тиш салуу, тиш алуу, түздө, агартуу бардык кызматтар көрсөтүлөт. Бизден дарек метро Дубровка, улица Шарикоподшипниковская, дом 40. Клиника здоровья. Байланыш телефону 8929 623 71 87. Ошо базар қорғанның атынан шығып атабыз бұйырса. Жақсы. Бақылдаған текені суу кечкенде көрөбүз дечилета. 20 жылдан бері ештеңе қылмайсыңар. Байлам, саға ішеніп қойыр әлчі балам. Ой, енді мағы ішеңді бүт барын жасайлы деп. Болды балам, болды. Жаңағы Рахман балам айтмақшы, светтің үстіне ақша қошып бересіңер бе ме? Hem бұйырса, өтіп қалсақ ақсақал. Өтесің балам, мұны мен айтты дейсің. Мен айтты дейсің. Ананда бір жолық чайпай ішесің. Балам, рахмат балам, өркөнің өссін. Мен енді біле жашай бер. Анан күн алысылы митинг, күн алысылы пикет қылып біле қиқырып көшеде жүрі өрбей. Evin tapkan ekini cehit etken. Buna evin tava şaylaudan Kuday bir... Assalamu alaikum aksakal. Aleyküm assalam. Janağı stadion usul da. Ova. Buna elde oturuzup koyduk. Atayın. Berçin bolsa bere ver, gürüçün var o, mayın var o, bere ver. Biz daha şu Toktağıl'dan gel atavız şaylauğa kişiye. Sen öyde qarap kelsen men svet tekşerip kelgenden maqsaytı atayım. Joyim qancha el batat görüp atam da. Göp balam. Buna el dağı үйрөнүp kaldı. Da. Deputatlar menen joluguşu bolot eken degende birden paket birden baklaşka götürüp jönöşet. Gürüç berip kalabı, may berip kalabı deyişip. Janağı talapkar baldardan akşaysın. Oşonday da sizdi görüp atayım basıp geldim. Bir ayıldın aksakal bolot da turabı. Ayıldın en ele kadır barkı aksakallı men balam. Anı gör albay köpçülüğü dejur çaldı alıp bir atayınla oturayım. Hem çaldardın da türleri olup atmayı. Hey balam. Ya. Beri gel. Sen deputat bol oturgan bala kesin buna. Mangdayın açık, yüzün jarık bala kesin balam. Oşonu bilip koyup atam da. Sen en köp doğuştu sen alasın erten. Aytkanınız gelsin, aytkanınız. Hey, andan dağı ok. Tünde düşüme girdin sen. Men mi? Hey, tünde düşümde başında kalpak, kolunda kamçı, bir gileygin akboz attı beni alıp çağpır aytpsın. Janağı akboza şunday bardı dağı ağıydın reşetkasından şunday sekirdi canavar, sekirip partırlı. Şunda premier ministerin kabinetin canavar toqtadı şunda. Bu toçunu aytıp atam. Janağı çağpır aytkan akboz atının oң жақ tuyağından $, sol жақ tuyağından 1000 so'mlar çaçırıp attır canavar. Janağı çaçırıp atkan akçadan şunday kokusunu alayım degen. Mına aksakal. Bu neme avans, kuda kalasa. İşteşip kala turgan bolsak dağı mından bolat. Kuday buyursa, Kuday buyursa, mana ka balam. Gördün mü? Oşul tuşu moğundan çıksın balam. Aytkanınız gelsin, aytkanınız gelsin. Omin. Omin. Ey aksakalların batasını alal dep gelip atam. Kana, omin. İlayim ertenki şaylada Kudayım iş. Сақалың өрттен көрей, сақалың өрттен көрей, ақсақал айланайын. Кішіне бір Құдайды қарап сөйлесеңіз болой. Мен ақсақал башыңыз менен ақсақалдар ушинтип атса жаштар каяка барат айланайын. Ey, сен эч нерсе түшүнбөйсүң досум. Мына, мен жаңы эле келгенде, жаңы эле түштү мага айтпадың айланайын. Апей, ат менен ушундай премьер-министр кетти деп жаңы эле менде мага айтпадың ақсақал. Андай болбойт ақсақал. Сага айтып атканым бардык мына мага айтып аткан азыр. Ya bunday bolboyt da aksakal. Bu ne degenen biznes sen? Kargan aksakal. Sakal bolboyt da. Bolboyt da aksakal. Sakalın örtten görüyor. Bir yakada boşuna aytsanız, mağa da şun. Aksakal bile bunday olsa, anın dele bunday. Ne degen yaşoy bulu, aylan. Hey, yatan. Atasını öğren şimdi, aytış bir yere gel. Tuna dem, ne degen? Hey, canağı görgön şimdi canağı akbozat sen beni alıp çağıp ketip atsın. Bul arkanda uçkaşıp alıp ketip atlar. Uşu kanday olsun. Evet, su atan. Atasını öğren şimdi, aytış bular. Ben atasında yok, ataday sıyı oluş gerek. Ne degen? Aksakal da ile olboyt. Ozun cap. Göbete su atan. Bularga jak.
Men bular için atayı jatıp alıp түш görüp ele. Akça üstü berip aldık. Naçarrak түштер gelse görбөй ötkörüp verip. Janagı boz at mingen түштü jelle kayra türdürüp жүрüp görüpmün. Ya hazır teskeri patıdan bir de verip at patından antar bilen mi? At patından antar. Arsakal çıktı. Arsakal. Tarma. Bana bergen akçabız sizde la Aş bolsun, aş bolsun. Biz çay daярдап койгонбуз. Oşanın ayt. Kalganın oşo stolun jeginde oturup süйлөшөбүz. Oşan aytmayız karama. Mine olsa da ne? Gönlümü şatat El çoğulu var bir aydın altısı Mağındaylaşıp Mağındaydı açıp Kudul degen jakşılıktın jarчысы Kudul bolup Kupulga tolu Mezgillerдің talabına jaraşa Irıs senen Irgülgü menen Biz bar jerde azıl gülgü tamaşa Azil gülgü tamaşa Kız durmuşta çölüp dostum sesini olupma Köylerde taşadın de meyve olupma Gülgü ömür gülgü vakit Gülgü bul gereler Sen gülgüden çeldi yazık Bolgun de soğukta Lay 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 Kudullar çıkpay kalmasın dep kalın elde aralap Önür güçün, örçütü üçün Emceklenip bizdenemiz aruba Gönül sama, gönlümü şadar El çoğulup ar bir aydın altısı Mağdaylaşı, manaydı açı Kudul degen jakşılıktın jarчысы Jakşılıktın jarчысы Durmuşta çölüp dostum sesini olupma Gölgelerde taşadın de meyve olupma Gülgü ömür gülgü vakit Gülgü bul gereler Sen gülgüden çeldi yazık Bolgun de soğukta Lay 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 Uşunu bilen sizlerge arnagan konserti soňuna çykdy. Kayradan aydan aman jilden eser şol ulu sıytırdı saknamızda jolukança aman bolup jakşardy jaydırmazlar. Gergin işlerge çağır rahmat. Barыңızlar aman bolunuzlar. Razı bolunuzlar. Çağır rahmatlarga. Bar bolunuzlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Oymanış olup Müdücünün kendinizi çırgatı Dayıncılığı Ah kızmak bulu Önler bolsa hoş ol demek çok baktır Gönül sama Gönlün yaşada Hep çok olur var bir aydın altısı Mağdaylaşı Mağdaydı açı Kudul degen jakşılıktın jarчысы Jakşılıktın jarчысы Göz durmuşta çöküp dostum sezindi unutma Gölgelerde taşadın de meyve olupma Gülgü ömür gülgü vakit Gülgü bul gelene Sen gülgüden çeldi yazık Bolgun de soğukta Göz durmuşta çöküp dostum sezindi unutma Gölgelerde
күлкі бақыт, күлкі бұл керемет, сен күлкіден жетті жазыр, болғым деп солуқта. Лай 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 ла ла, лай ла 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 лай, лай ла лай ла ла ла, лай 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 ла ла, лай ла 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 лай, лай ла лай ла ла ла. İyi davulcu. Lay 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 la la, lay la 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 lay, lay la lay la la la, lay 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 la la, lay la 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 lay, lay la lay la la la. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Клиника здоровья медициналык борбору заманбап стоматология кызматтарын көрсөтөт. Тиш дарылоо, тиш салуу, тиш алуу, түздө, агартуу бардык кызматтар көрсөтүлөт. Бизден дарек метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, дом 40. Клиника здоровья. Байланыш телефону 8929 623 71 87.